අර්ජුනා මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 7ක කාලයක් ලැබෙනවා. மதிப்புக்குரிய மூலாசன மன்றத்துமா ஏவகைம அனைத்து மற்ற பாராளுமன்ற தமிழில் கதைக்கின்றேன் மற்ற பாராளுமன்ற மந்திரிகள் அதே நேரம் எங்களுடைய இந்த சிறப்பு பிரேரணையை கொண்டு வந்த சம்பந்தப்பட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கும் நன்றி. இவ்வாறு எங்களுடைய நிசாம் காரியப்பர் அவர்கள் சொன்னது போன்று இந்த ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணையின் போதான இந்த ஒரு சில நிமிடங்கள் எங்களை போன்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு விடயம். நான் இந்த விடயத்திலே நான் உண்மையாகவே கலனியிலே நான் பிறந்திருக்காவிட்டாலும் வளர்ந்திருக்காவிட்டாலும் உண்மை என்னவென்றால் நான் கொழும்பு தெற்கிலே கூட வாழ்ந்திருக்கிறேன். 2015ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2018ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியிலே நான் இருந்த வீடு நெஞ்சளவுக்கு கூட தண்ணி அங்கே வந்திருக்கிறது துட்டகமனு ஸ்ட்ரீட்டிலே. ஸோ இது எங்களுடைய கொழும்பை பொறுத்த வரைக்கும் கலனியை பொறுத்த வரைக்கும் மிக முக்கியமான பிரச்சனை. அது மழை நேரங்களிலே இந்த தண்ணீரானது குடிமனைகளுக்கு போகின்ற போது இடப்பெயர்வுகள் என்று சொல்லும் போது எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது. நான் எங்களுடைய கிளிநொச்சி சம்பந்தமாக கதைக்க வேண்டும். உங்களுக்கு தெரியும், கிளிநொச்சியிலே இரணைமடு குளம் என்று ஒன்று இருக்கிறது. மழை பாய்கின்ற நேரம் மிகவும் மழையான நேரங்களில் கூட இப்போது கலனியிலே இருக்கிற பிரச்சனை போன்று இரணைமடு குளம் வான் பாய்கின்ற நாட்களிலே பெருமளவான மக்கள் அங்கே இருந்து இடப்பெயர்வார்கள். அதே நேரம் உங்களுக்கு தெரியும், நான் நினைக்கிறேன் 1350 மில்லியன் US பெறுமதி உள்ள ADB வங்கியினுடைய ஃபண்டிங்கிலே தான் இந்த இரணைமடு குளம் 35 அடியிலிருந்து 37 அடிக்கு உயர்த்தப்பட்டு அங்கிருக்கின்ற நீரை கடலிலே விரயம் செய்யாமல் யாழ்ப்பாணத்துக்கு கொண்டு வருவதற்காக அவர்கள் அந்த அபிவிருத்தியை செய்திருந்த போதும் இன்று வரைக்கும் யாழ்ப்பாணத்துக்கு அந்த தண்ணி வரவில்லை. DCC மீட்டிங்கிலே நாங்கள் அவை பற்றி கதைக்கின்ற போது மீசாலைக்கு வந்திருக்கிறது, அது பிறகு வருடங்களுக்கு வந்திருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள். அதிலே எக்கச்சக்கமான மில்லியன் கணக்கான பணம் விரயமாக்கப்பட்டிருக்கிறது, அதிலே வேஸ்ட் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. நல்ல உதாரணம், யாழ்ப்பாணத்திலே மழை பெய்கின்ற போது நல்லூர் பகுதிகளில் கூட இந்த பாதைகளிலே நீர் வளைந்தோடக்கூடிய எந்த ஒரு கட்டமைப்புகளும் யாழ்ப்பாணத்திலே இருக்கவில்லை. ஸோ இவை எல்லாம் எப்படி நாங்கள் பார்க்கிறோம் என்றால் கடந்த அரசாங்கங்கள காலத்திலே நடந்த மிகப்பெரிய ஊழலாகத்தான் பார்க்கிறோம். ஊழல் என்று சொல்லும் போது தான் ஞாபகம் வருகிறது, நான் இப்போது லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவுக்கு போய்விட்டு அவசரமாக ஓடி வருகிறேன். என்னென்றால் இந்த ஊழல் விடயமாக கதைக்கோணும். யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கின்ற ஆதார வைத்தியசாலையான தெளிப்பளை ஆதார வைத்தியசாலையிலே இப்போது கிட்டத்தட்ட 30 மில்லியன் பெறுமதியான பணம் ஒரு டாக்டர் அவருடைய பேர் ஒரு ஒன்காலஜி கன்சல்டன்ட், பேர் சொல்வது அவ்வளவு நல்லதில்லை, தன்னுடைய சொந்த பணமாக அந்த வைத்திய அதிகாரிக்கு தெரியாமல் அந்த 30 மில்லியன் பெறுமதியான பணத்தை கேன்சர் வைத்தியசாலைக்கு கிருஷாந்தி டாக்டர் அந்த பணத்தை அவர் எடுத்து தன்னுடைய சொந்த பணமாக பாவித்து வடக்கு மாகாணத்திலே அவர் தன்னுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வைத்தியசாலையை அவர்கள் தங்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நிர்வகிக்கிறார்கள். சுகாதார அமைச்சிலே அந்த எந்த அனுமதியும் பெறவில்லை. ஆனால் என்ன விடயம் என்றால் அதை DCC மீட்டிங்கில் நாங்கள் கதைக்கின்ற போது அதற்கு டிஃபமேஷன் வழக்குகளை போட்டுக் கொள்கிறார். ஆகவே இன்று லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவிலே கிருஷாந்தி அம்மாவினுடைய தனிப்பட்ட அந்த பண கொடுக்கல் வாங்கல் அந்த வைத்தியர் தேவநேசன் அவர்களிடம் கேட்கின்ற போது அவர் சொல்லுகிறார் தனக்கு அது தெரியாது. வைத்தியர் கேதீஸ்வரன் சொல்லுகிறார் அதுக்கு மேலே இருக்கின்ற RDHS தனக்கு அது தெரியாது. ஆனால் மில்லியன் கணக்கான பணம் தெல்லிப்பளை ஆதார வைத்தியசாலையிலே பாவிக்கப்படுகிறது. மிகப்பெரிய ஊழல். அந்த ஊழல் தொடர்பாக நான் இன்று லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவுக்கு போயிட்டு இன்று தான் நான் வந்து கொண்டிருக்கிறேன். இப்போது நான் அந்த ஊழல் போது இன்னொரு விடயத்தை சொல்லணும். அண்மையிலே மம දවස් කීපයකට කලින් ගියා අනුරාධපුර මේ මගේ ස්ටාර්ට් මගේ අර ලයිට් සිග්නල් කේස් එකට ගියා. එතකොට මිනිස්සු මට ගෙනත් දුන්නා ගරු මන්ත්‍රීතුමා විවාදයට ප්‍රශ්නයට අදාළව කතා කරොත් වඩා හොඳයි කියලා අපි යෝජනා කරා. ඒ අදාළ එක තමයි. එතකොට එතුමා එතනින් මිනිස්සු මට ගෙනත් දුන්නා. ඒ කියන්නේ මිලියන් 500 ගේ එකක් මිලියන් 5ට ලියලා තියෙනවා කියලා ඔප්පුවක් ගෙනත් දුන්නා. එතකොට ඒවා ගැන කවුරුත් හොයන්නේ නැහැ. ඒවා ගැන නමක් කියන්න මට කැමති නැහැ. මම අදාළ පුත්කලයට කිව්වා ඔබතුමායි ඩීට් එක ලියලා තියෙනවා කියලා. මම ඒක ගැන වැඩිපුර කතා කරන්නේ නැහැ. අපි ප්‍රශ්නයකට එමු. එතකොට நான் சொல்லுகிறேன் என்றால் இப்போது எங்கட வடக்கு மாகாணத்திலே இருக்கின்ற நீர் வடிகால்கள் அல்லது இரணைமடு குளத்திலே இருக்கின்ற அந்த தண்ணீர் அமைப்புகள் மழை பெய்கின்ற போது அதாவது எங்களுடைய ஒரு மழை பெய்து வான் பாய்கின்ற போது கிளிநொச்சி மக்கள் மிகவும் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். நாங்கள் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களுக்காக இந்த ஒத்திவைப்பு பிரேரணையை கொண்டு வர முடியாது. ஆகவே நாங்கள் இந்த நிமிடத்திலே கேட்டுக்கொள்வது என்னென்றால் இவற்றுக்கு ஒரு நிசாம் காரியப்பர் அவர்கள் சொன்னது போன்று இவற்றுக்கு ஒரு சிறப்பான கமிட்டி ஒன்று அமைக்கப்பட்டு அவை முழுவதுமாக இலங்கை முழுவதாக ஆராயப்படணும். இது மட்டுமல்ல, கிழக்கு மாகாணங்களில் இந்த பிரச்சனை இருக்கிறது.
அனுராதபுரங்களில் இந்த பிரச்சனை இருக்கிறது. இவை ஒரு கொமிட்டி ஒன்று அமைக்கப்பட்டு இந்த கொமிட்டிகள் வந்து சரியான விசாரணைகள் කාලය තව විනාඩියයි. சரியான விசாரணை ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். ஆகவே இந்த இவ்வகையான ஒத்திவைப்பு பிரேரணை ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு பிரதேசங்களுக்கு மட்டும் கொண்டு வராமல் இந்த ஒத்திவைப்பு பிரேரணை இலங்கை முழுவதுமாக கொண்டு வரப்பட்டு அவற்றிலே அதாவது இலங்கையிலே இருக்கின்ற சகல பிரதேசங்களிலும் இருக்கின்ற வெள்ள நீர் பாய்கின்ற பிரச்சனைகள் தொடர்பாக ஆராயப்படுமாக இருந்தால் வடக்கு மாநிலத்தில் இருக்கிற நாங்களும் கிழக்கு மாநிலத்தில் இருக்கிற நாங்களும் இந்த இலங்கையினுடைய ஒரு சமகுடிகளாக மதிக்கப்படுவோம் என்ற ஒரு நம்பிக்கையிலே இந்த பிரேரணையை நான் ஆமோதித்து வழிமொழிந்து சந்தோஷமாக இந்த பிரேரணையை ஏற்றுக்கொண்டு எனது கருத்தை முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். සුසිල් රණසිංහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 3ක කාලයක් ලැබෙනවා. ගරු මූලාසනරුද මන්ත්‍රීතුමනි, ඇතරම මේ කාලතබේබී අවස්ථාවේ විවාද සම්බන්ධයෙන් ගම්මතුරු පාලනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂම වාර්මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ සූදානම සහ වැඩපිළිවෙළ සම්බන්ධයෙන් යමක් කියන්න කැමතියි. ඇතරම දැන් මේ ගම්මතුර විශේෂයෙන්ම මේ දේශගුණ විපර්යාස නිසා හොඳටම බැට කන රටක් අපි. පහුගිය අපි දන්න නොවැම්බර් මාසයේ ඉඳලා 4 වතාවක් අපේ අස්වැන්නට භූගවගාවන්ට හානිලා තිනවා වැස්ස නිසා. ඒ නිසා මේ මහා කන්නේ ගත්තාට මැතරම වී අස්වැන්න සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එක පැත්තකින් එක්කෝ වතුර මදි වෙනවා නැත්නම් වතුර වැඩි වෙනවා. මිනිසුන්ට ගෙවල් දොරවල් වල ඉන්න හිටින්නත් නැති වෙන්න ගම් වතුර ගන්නවා. වාර්මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ තොරතුරු දත්ත අනුව ගත්තාම විශේෂයෙන්ම ගංගා වේවල් 24ක් ආශ්‍රිත ගම් වතුර තත්ත්වයන් ඇති වෙන බව මේ තරජනට ලක් වෙලා තියෙන බව සංකේතات වලින් පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගම් වතුර පාලනය සඳහා මන්ත්‍රීතුමනි ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවයන් කීපයක් අපි සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ මේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගද්දී. පළවෙනි එක තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් තිබෙන පුරෝගතනය. විශේෂයෙන්ම කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ පුරෝගතනයන් වැස්ස කොච්චර වැටෙනවද, මොන ප්‍රමාණයෙන්ද වැටෙන්නේ, කොහාටද වැටෙන්නේ, මොන කාලෙද වැටෙන්නේ, නිසා පුරෝගතනයන් ඕනේ. මේ පුරෝගතනයන් සම්බන්ධයෙන් අපිට ගැටලුවක් තිබෙනවා. කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සතු දැනුම සහ තාක්ෂණය සම්බන්ධ ඒක ප්‍රමාණවත් මදි මේ ගම්මතුරු තත්ත්වයන් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා. දෙවෙනි එක තමයි මේ දත්ත පදනම්, මේ පුරෝගතනයන් මත පදනම්ව අපිට දැනුවත් කිරීමක්, early warning මේ සම්බන්ධයෙන් අනතුරු වෙනකම් පද්ධතියක් තියෙනවා. එහි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ගම්වතුර සම්බන්ධයෙන් තියෙන දත්ත සහ තොරතුරු අධ්‍යයනයන් පදනම් කරගෙන අතරම මේවා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ඉදි කිරීම, වතුර හැරවීම, ජලාශය ඉදි කිරීම වගේ කළමනාකරණයන්, වාරි ජල කළමනාකරණයන් සම්බන්ධයෙන් දේවල් අවශ්‍යයි. මේවල ප්‍රශ්න තිබෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් මහවැලි ගඟ ආශ්‍රිතව ජල ගැල්ම එහෙම නැත්නම් ගම් වතුර තත්ත්වයේ අඩුවක් තියෙනවා අනිත් ඒවාට සාපේක්ෂව. හේතුව තමයි මහවැලි ගඟට වෙනම ආයතනයක් තියෙනවා, මහවැලි සංවර්ධන අධිකාරිය කියලා. මහවැලි ගඟේ ජලාශය ඉදි කරලා තියෙනවා, ජලය ප්‍රයෝජනට ගන්නවා, හැරවුම් තියෙනවා, මේ සම්බන්ධව බලනවා. ඒ සාඩුයි. කැලණි ගඟ කියලා ගත්තාම කැලණි ගඟ සම්බන්ධයෙන් ආයතන ගොඩක් තියෙනවා. මේකට හරියටම වග කියන්නේ ආයතනයක් නැහැ. ගම් වතුර පාලනය කිරීම සඳහා අපේ වගේ රටකට ඇත්තටම දැනුම ඕනේ, අධ්‍යක්ීම් ඕනේ, මේ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනයන් ඕනේ, මුදල් ඕනේ, මේ සම්බන්ධයෙන් තාක්ෂණය ඕනේ. මේ වාර්මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පැත්තෙන් බැලුවාම ඇත්තටම මේ ගම් වතුර සම්බන්ධ ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක්. පහුගිය අවුරුදු කීපය දශක ගණනාව තිස්සේ බැලුවාම කරලා නැති දෙයක්වත් නැහැ. අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා, විදේශ විශේෂඥ කණ්ඩායම් ඇවිල්ලා අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා, අපේ ඉංජිනේරුවන් අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා, තොරතුරු එකතු කරලා තියෙනවා, මුදල් වියදම් කරලා තියෙනවා, විදේශ ආධාර ව්‍යාපෘති ලංකාවෙම මුදල් වියදම් කරලා ඉදිකිරීම කරලා තියෙනවා. මේවල මේ ඒකමිතික භාවයක් නැතිකමක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඇත්තටම අපිට දැනුමත් ඇවිල්ලා තියෙනවා, අත්දැකීම් ඇවිල්ලා තියෙනවා, ඉදිකිරීම කරලා තියෙනවා, මුදල් වියදම් කරලා තියෙනවා. මේවල මේ සම්බන්ධීකරණයේ ගැටලුවක් තිබෙනවා. ඒ නිසා දැන් මේ වෙනකොට ඇත්තටම ක්‍රිස්එම්පී කියන ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෝක බැංකුව ආධාර මත ලොකු මුදලක් හදන්න තිබෙනවා. මේ ගම් වතුර අවදානමට ලක් වෙච්ච ගංගා ද්‍රෝණි 24න් 22ක් අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා මුදල් වෙන් කරලා තිනවා. මේ ව්‍යාපෘතියෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම කැලණි ගංගා ආශ්‍රිත මේ ගම් වතුර පාලනය කිරීම සඳහා වීಒය, ඒ වගේම තව වෙනත් ඉදිකිරීම කිරීම සඳහා ඔවුන් සැලසුම් කරලා තියෙනවා, අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. ඒ සඳහා ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. නමුත් මෙතන තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි මෙන්න මේ දේවල් සිද්ධ වෙලා තිබුණාට ඒවා ඒකමිතියක්, එක සැලැස්මකට යන එකක්, සම්බන්ධීකරණයේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ නිසා වඩාම හොඳ විදිහ කියලා අපි
අඳුරගෙන තියෙනවා. අපිට හිතෙනවා අපි යෝජනා කරනවා සහ ක්‍රියාත්මක වෙමින් ඉන්නවා. මේ ගම් වතුර පාලනය කිරීම සඳහා අපිට මොකද දැන් කැලණි ගඟ නම් කාලය අවසానයි කරුණියට අවධිපති කැලණි ගඟ ආශ්‍රිතව මේ ගම් වතුර සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කිරීමට තිබෙන ආයතන සියල්ලගෙන පළාත් පාලන ආයතන වෙන්න පුළුවන්, වර්මාක දෙපාර්තමේන්තුව වෙන්න පුළුවන්, නාගරික සම්වර්ධන අධිකාරිය වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙන්න පුළුවන්, දිස්ත්‍රික් ලේකම් වෙන්න පුළුවන්. ආයතන සියල්ල මේකතු කරගත්ත එක තැනකින් සම්බන්ධීකරණය වෙන යම් සාකච්ඡාවක්, කමිටුවක්, යම් ආයතනයක්, යම් ඒක විධිමත් වැඩ පිළිවෙලක් අවශ්‍ය වෙනවා එක තැනකින් ක්‍රියාත්මක කරේ. ඒ නිසා අපි හිතනවා මේ අපි ළඟ තියෙන දැනුම, තාක්ෂණය, මුදල්, වැඩ පිළිවෙල මේ සියල්ල එකතු කරගනින් අපි එක වැඩ පිළිවෙලක් හැදුවොත් මේකට අපි මුහුණ දෙන්න බැරි වෙයි. ඒ සඳහා අපි කටයුතු කරමු කියන පිළිතුරු කතාව ගරු අනුර කරුණාතිලක අමාත්‍යතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 5ක කාලයක් ලැබෙනවා. ස්තුතියි මූලාසනාරූට මන්ත්‍රීතුමනි. අපිට මතකයි අපි පුංචි කාලේ අර කැලණි පාලම කියලා නාට්‍යයක් තිබුණා. ඒ නාට්‍යයෙන් කියන්නේ මෝසම් කාලයට කැලණි ගඟේ වතුර වැඩි වුණාම ගම් වතුර තත්ත්වය ඇති වුණාන් පස්සේ අර පාලෙ මුඩට ඇවිල්ලා ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය පිළිබඳ තමයි ඒ වේදිකා නාට්‍යය තිබුණේ. ඒතර මේ ඒ විදිහට ගත්තාම මේක දශක ගණනාවක් තියෙන ප්‍රශ්නයක්. විශේෂයෙන් අපි දන්නවා මේ මෝසම් කාලයේදී ජල මට්ටම වැඩි වුණාම කැලණි මිටියාවතේදී වම් මියුර තියෙන කොළොන්නාව, කඩුවෙල, හෝමාගම, අවිසාවෙල්ල වගේ ප්‍රදේශවල, ඒ වගේම දකුණු ඉවුරේ තියෙන කැලණිය, බියගම, දොම්පේ වගේ ප්‍රදේශවල මේ ගම් වතුර තත්ත්වය ඇති වෙනවා. ඒ වගේම දේශගුණික විපර්යාසය තත්ත්වයක්, ඒ වගේම අවිධිමත් වෙලා තියෙන නාගරීකරණයක් හේතුවෙන් මේ තත්ත්වය ඉතාමත්ම බරපතල වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ කැලණි ගඟ ආශ්‍රිතව ඇති වෙලා තියෙන ගම් වතුර තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා මම හිතන්නේ අපිට දීර්ඝකාලීන විසඳුමක් අවශ්‍යයි. ඒ දීර්ඝකාලීන විසඳුම අතරේ ඒ අතරතුර ඒ දීර්ඝකාලීන විසඳුම ලබා ගන්නකම් අපිට කෙටි කාලීන විසඳුම් සඳහා යන්න අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. ඒ කෙටි කාලීන විසඳුම් දිහා බැලුවාම දැනටමත් සමහර ආයතන අපි නියෝජ්‍ය ඇමතුමක් පැහැදිලි කරා වගේ මේ ජල ගැලීම් තත්ත්වය ආවෙන් පස්සේ ඒ ජල ගැලීම් තත්ත්වයෙන් පීඩාවටපත් වෙච්ච ජනතාවට ඒ පීඩාව අවම කර ගැනීම සඳහා සහ ජල ගැලීම් තත්ත්වය කිසියම් විදිහට අඩු කර ගැනීම සඳහා යම් යම් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. විශේෂයෙන් අපි දන්නවා කොළඹ ආශ්‍රිතව නම් ওই ජල පොම්පාගාර, අඹතලේ ජල පොම්පාගාරය, ඒ වගේම නාගලගම් වීදියේ ජල පොම්පාගාරය වගේ ජල පොම්පාගාර ක්‍රියාත්මක කළා ඒ වැඩි වෙලා තියෙන වතුර නැවත වරක් මුහුදට යවන්න පුළුවන් විදිහට වැඩ පිළිවෙලක් හදනවා. ඒ වගේම කඩුවෙල ආශ්‍රිතව ගත්තොත් හෙට්ටිගේ ජල ද්‍රෝණියේ කඩුවෙල නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ සම්බන්ධ වෙන ජලාපවාහන ගැටලුව විසඳීම සඳහා දැනට සක්‍රියතා අධ්‍යයනයක් කරලා තියෙනවා. ඉදිරියේදී ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම කැලණි ගඟේ දකුණු යුර ගත්තොත් පෑලියගොඩ, වනවාසල, කැලණිය, කිරිබත්ගොඩ, පෙතියාගොඩ, කොහොල්විල වගේ ප්‍රදේශවලට මේ ගම් වතුර තත්ත්වය ආවෙන් පස්සේ ඒවා පාලනය කිරීම සඳහා ඔලියමුල්ල ජල පොම්පාගාරයක් දැනට ඉදි කරමින් පවතිනවා. දැනට අපි විශ්වාස කරනවා මේ අවුරුද්දේ අන්තිම වෙනකොට මේ පොම්පාගාරයේ කටයුතු අවසන් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ වගේම වත්තල, හොරපේ, කඩවත, රාගම් වගේ ප්‍රදේශවල මේ ගම් වතුර තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා කළුවේ ජලාපවාහන පද්ධතිය කළුවේ ආශ්‍රිතව ජලාපවාහනයේ වැඩි දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් මේ වෙනකොට සක්‍රියතා අධ්‍යයනය අවසන් කරලා තියෙනවා. ඒක කටයුත්තක් ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි මේ සියල්ලම ගත්තාම මම මේ සඳහන් කර සියල්ලම ගත්තාම ඒවා తాවකාලිකව කෙටි කාලීන විසඳුම්. ඒතර ස්ථිරසාර විසඳුමක් මේ කිසිම එකකින් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපේ රංගවල මන්ත්‍රීතුමා ගරු මන්ත්‍රීතුමා සඳහන් කරා වගේ මේ ප්‍රශ්නය සඳහා ඒ ජල මට්ටම කැලණි ගඟේ ජල මට්ටම අධික ලෙස වැඩිවීම වැළැක්වීම සඳහා අපිට කිසියම් ක්‍රමවේදයක් අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා දශක ගණනාවක් තිස්සේ කරපු අධ්‍යයන මත යම් යෝජනා ඇති වෙලා තියෙනවා. නමුත් අවසනාවකට එකක්වත් ක්‍රියාත්මක තලයකට ඇවිල්ලා නැහැ. බොහෝ දේවල් අපේ මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා වගේ අර අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ පුස්තකාලෙත් මේ පිළිබඳ යෝජනා, ව්‍යාපෘති යෝජනා ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ தත්ත්වය පිළිබඳ අපේ රජයේ අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. ඔබතුමාට මතකයි කොළඹ ප්‍රදේශයේ ගම් වතුර තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතියත් එක්ක කමිටුවක් පත් කරා. නමුත්
ඒ කමිටුවේ අවසාන රැස්වීමේදී අපි තීරණයක් ගත්තා මේ தත්ත්වය කොළොන්නාවට විතරක් සීමා වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් නොවන නිසා කැලණිගම් මිටියාවතේම තියෙන ගම් වතුර තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා සහ ඒ ගම් වතුර තත්ත්වය ඇතිවීම වළක්වාගැනීම සඳහා ගරු අගමැතිය තුමියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කාර්ය සාධක බලකායක් පිහිටවන්න ඒ කාර්ය සාධක බලකායට ඒ විශේෂයෙන් මම අර සඳහන් කරපු ගම් වතුර තත්ත්වයට බලපාන ප්‍රදේශවල ඉන්න මහජන නියෝජිතයන් ඒ වගේම වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ඒ වගේම ඒ දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු ඒ වගේම අන්නේ අදාළ ආයතනවල නියෝජනයක් සහිතව මේ කාර්ය සාධක බලකාය පිහිටවන්නත් ඒ කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගන්න ඉතාමත් ඉක්මනින් කටයුතු කරනවා ඒ වගේම ඒ රැස්වීම ඒ කාර්ය සාධක බලකාය හරහා අර පහුගිය කාලේ විවිධ යෝජනාවලිය උස්සේ ඇති වෙලා තියෙන ව්‍යාපෘති යෝජනා නැවතවරක් ස්ටඩි කරලා අධ්‍යයනය කරලා ඒ හරහා ස්ථිරකාර විසඳුමක් ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්න ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුව හැටියට අපි කටයුතු කරනවා මම හිතන්නේ මේ දශක ගණනාවක් තිස්සේ තියෙන මේ කැලණිගම් මිටියාවතේ තියෙන ගම් වතුර ප්‍රශ්නය ඊළඟ පරපුරට ප්‍රශ්නයක් හැටියට ඉතුරු කරන්නේ නැතුව අපේ කාලය තුල අවසන් කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි කාලය ලබා දුන්නාට. ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුව 2025 ජුනි මාස 4 වෙනි බදාදා පූර්ව භාග 9:30 දක්වා කල් තබනු ලැබේ. ஒருவர் இல்லை கிடத்தானா பேசினேன் அர்ஜுனா